Lefatshe leno le malala-a-laotswe go tshwara ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga. Mme motshameko wa radio no a tla ba a dikeletso tsa lefatshe leno kwa Paris 2024 Olympics jaaka mabelo a simolola gompieno. So ke a go amogela ke nna one Rabanteng ka Lakachane. Ana le nna Lucia Ramasumi a re nosi re na le tshepiso sekolo ena di ranola ka puo ya diatla. Makganyeng ntlha Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go ntsha le go itira dijo tse di lekaneng ke mamang mo tlhabololong ya batho le itsholelo. A re puso e tla tswelela ka go atolosa le go tlhabolola mananeo le ditsamaiso tse ka tsone e rotloetsang tlhabololo le tswelelopele ya mogama wa temothuo le mengwe e golaganang le temothuo. O supile fa tirisano mmogo le go fetola ka batho ba akanyang ka teng go ka le re kgatelopele mo maitlamong magolo a go nna le dijo tse di lekaneng. Kgaolo ya Pandamatenga ke boremello jwa temo e bokete ngwaga go ya ngwageng e ntsha dijo tse di jesang lehatshe ka bophara la balemi ba lebega ba dira semothoho mme hela ga go bonolo ka balemi ba haraharwe ke manokonoko a luba mme se ama bobe thobo le go ntshiwa ga dijo. Puso e emetse dikgang tse ka dinao ka e dira go le gontsi ka mananeo le ditsamaiso tse ka tsone di thusa mogama wa temothuo go tswelela pele. The production of food in all its diversity and security of food systems constitute a critical aspect of the economy of any country. Agriculture not only provides food and raw materials, but also employment opportunities, mostly for those living in the rural communities, as well as stimulate value chain development of agro-based industries, not to forget transport and logistics. Accordingly, government is resolute to vigorously promote agricultural development. The Ministry of Agriculture has been mandated to ensure food security in Botswana, and this role spotlights the critical importance of farmers in the country. The theme underscores the need for us to go into continuous technology improvement mode, which will yield better crop results. We need to be united to achieve results. Urgent mindset change is required if we are to achieve the high income status that we all aspire for by the year 2036. Mananeo a temo le toto le thuo le toto ke mangwe gareng ga mantsi a puso e tsweletseng ka go a simolodisa go hegosa tswelelopele ya mogama o gore o kgone go ntsha dijo tse di lekaneng go hokotsa theko ya dijo kwa ntle ga lehatshe. The number of individual farms has increased from 50 to 75. This cuts across large commercial farmers and inclusive of small-scale farmers who are in production in this area. And we are committed to increase the hectareage as the government of the Republic of Botswana. Given the right circumstances, with financial, technical, market support, policies, and other instruments in place, all farmers in Botswana will be able to produce much more and much better. There are 3 points that we need to bring under your attention: water for irrigation, electricity, and GMO seeds. Go na ga dipula tse di namagadi le thabologo ya dikago ka go harologana go ka nonotsha kgolo ya mogama wa temothuo. Bonyenyane jo modimo a bo re hileng o ta risa go re tshwanetse gore re o goroga mme re ta rapela re ta kopa baruti ba ta re rapedisetsa pula e gore gongwe ngwagao go te go tswe sengwenyana. Vital infrastructure such as roads, drainage systems, and the recently commissioned silos are significant milestones that will undoubtedly promote and sustain agricultural activities in this special economic zone. Mogama wa temothuo le madirelo a gokaganang le one a goga dithabololo mme lehatshe leno le beeletsa ka bokete mo gone go ka bakanya le go godisa itsholelo. O tshidile Onkabetse, Botswana Television. Kereke ya Roma ya kgoletswe go boetsweletsi ka go tlhabolola thuto mo mafatsheng a Botswana le Bahamas. Seo se builwe ke moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, Governor General Dame Cynthia Alexandria Pratt, fa etetse sekolo sa Our Lady of the Desert le Matterhorn Bay
e le dikolo tse di simolotsweng ke kereke ya Roma kwa toropong ya Francistown. Dikolo di akaretsa Samueding College kwa Otse, Maconel kwa Tutume, Maun Senior kwa Mau le Matas Bay kwa Francistown ke dingwe tsa dikolo tse di simolodisitsweng go agiwa ke kereke ya Roma. Magareng ga tsone go na le sekolo se se botana sa Our Lady of the Desert mo toropong ya Francistown se le sone se simolodisitsweng ke kereke ya Roma ka ngwaga wa 1950. Fa ba lekodisa moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, baeteledipele ba sekolo seo ba supile gore le ntswa ba na le dikgwetlho fela ba tsweletse ka go tshegetsa serodumo sa sekolo se itsegeng ka sone sa go alosa baithuti ba thwathwa ebile ba itse modimo. We are working hard also. Re dira ka nata go tshwarelela serodumo sa sekolo se itsegeng ka sone sa go pasa ka maduo a kwa godimo. In terms of academic, we also visit the sick at their homes. Re etela thata balwetsi ga mmogo le magolegwa go ba neela ditamelo tse ba di tlhokang. To the prisoners and illegal immigrants. Sekolo sa Our Lady of the Desert sa amogela baithuti go tsweng mahatsheng a mangwe a akaretsa Tanzania, Nigeria, India le Bangladesh magareng ga mangwe. Moeteledipele wa Commonwealth of the Bahamas, Madame Cynthia Alexandria Pratt, a re kereke ya Roma e botlhokwa thata mo go thabololeng thuto ka jana le ko gabo eng tsweletse ka go thabolola thuto gape e kopanya ditšhaba ka go harologana. And today the Catholics were the first to come to our aid in the Bahamas as it relates to education. Kereke ya Roma ke yone ya ntlha go simolodisa le go ta ko Bahamas go thusa mo go thabololeng thuto. Go tshwana hela le mono Botswana. Nayo ke godisitswe ke kereke ya Roma. E ntsentse sekolo go fita ke bona tiro. Ke tswa mo lelapeng la bana ba le 16. Re sa iphe sepe ebile re lebelwa ko tlase ke batho. Kereke ya Roma e ne ya re isa sekolo ya re fa sebaka sa go ithuta. Re fa gompieno ka lebaka ebile ga re a lathega. The Catholic schools, before we had social service, there were the Catholics. They fed us, they clothed us. And I'm able to tell this story today because it was the Catholic school that gave me a chance. We must understand that we are here for a purpose. There is no accident that God brought me here. Ereka sekolo sa Our Lady of the Desert se re go laletsa gore o re kopanye le boeteledipele jwa ditoropo tse dingwe kwa Bahamas go tsaya malebela mo go tsa thuto le gore e thabologa jang. Go ba tshwaraganya le dingwe tsa ditoropo kwa Bahamas go dirisanya mo go amoganeng dikitso ka go thabolola thuto. We therefore, Your Excellency, extend an invitation to you to link us with similar cities in the Bahamas so that we create sister city relations whereby we can benchmark on how these issues have been addressed. The relationship will also serve as a reminder of your visit to Botswana and Francistown in particular. Moeteledipele wa Commonwealth of the Bahamas o kopile baithuti go dirisa sebaka se ba se hilweng ha go ithuta go thabolola toropo e ya Francistown go oketsa serodumo sa yone gore e kgatise thata le go hitisa jaaka e tlwaelesegile ka leina la the city of all things precious. Love Mo Mario, Botswana Television, Francistown. Mokwadi wa lekala le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission re Jeff Siamisang a re rentswa go nea le dikgwetlho dingwe la gatseleno le malala a laotswe go ka tshwara ditlhopho tsa setšhaba monongwaga o buile seo kwa phuthegong ya neng a rolela baemedi ba magatse a sele pego ya go ya kwa ditlhophong tsa setšhaba. Go ya ka molao motheo wa lefatshe leno ditlhopho di tshwanetse tsa tshwarwa morago ga ngwaga dingwe le dingwe tse tlhano ka jalo go baakanyetsa seo go tlhokana le go dirwa ka manontlhotlho go tlhomamisa gore ditlhopho di tsamaya sentle.
lekalana le le tsamaisang ditlhopho le supa fa go nnile le dikgwetlho di akaretsa tiego ya go simolola ikwadiso ya ditlhopho ka mabaka a dikgang tse di neng di le kwa dikgotlatshekelo. Le fa go ntse jalo ba kaile fa tsotlhe di tsamaile sentle mo dipaakanyong tsa dikgaolo go kgagangwa ga dikgaolo tsa botlhophi le paakanyo tsa matlhophelo. Conversely, for the purpose of the October 2024 general elections, we will be having 61 constituencies instead of the 57 that we had in the 2019 general. Mo ditlhophong tsa monongwagare ya go nna le dikgaolo tsa botlhophi di le 61 e seng 57 jaaka re tlwaetse morago ga go kgaoganya dikgaolo tse dišwa tsa botlhophi, mokwaledi wa lekala le le tsamaisang ditlhopho o ne a fia dithata ke melao ya botlhophi go tsena mo dikgaolong tseo go ntsha gape dikgaolwana tsa bokhanselara. 1, to demarcate and name polling districts. Polling districts are actually council wards. Dipalo tsa batlhophi go kaiwa di oketsegile fa di tshwantshangwa le tsa ditlhopho tsa ngwaga wa 2019. 1,038,261 Botswana validly registered as voters for the October. Dipalo tse di kwa godimo tsa Batswana di ikwadiseditse go tlhopha go tshwantshangwa le ditlhopho tsa 2019. Re fitlheletse 20 a selo se re neng re se ipeetse re le lefatshe tsa palo tsa batlhophi. In 2019, or we went to the 2019 general elections having achieved about 73% of the target that was set by then. Lekalana la ditlhopho la thusa baemedi ba mafatshe a sele go tlhaloganya ditsamaiso tsa molao tse di batlamang mo ditsamaisong tsa bone. Responsibilities of the IEC, these are found under section 65A, 12 of the Constitution. Tiro ya IEC e tla ka fa molaong wa section 65A12 mo bukeng ya melao ya Botswana. IEC e filwe maikarabelo a go tsamaisa ditlhopho tsa mapalamente, makhanselara le ditlhopho dipe fela. Lekalana le na le dithata tsa go ntsha ditaelo ka fa ditlhopho di tshwanetseng tsa tsamaisiwa ka teng go le mo molao motheong. Of his or her functions under the electoral laws of Botswana. Ditlhopho tsa setšhaba di tla tshwarwa ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa mokgatlho wa batlhokakutlo mme Orapeleng Mokgosi a re ka maikaelelo a go fitlhelela tebelopele ya katlego ya mongwe le mongwe go sa tlogele ope kwa ntle ba bone go tshwanela gore batlhokakutlo le bone ba rutontshiwe ka mananeo a puso a tshwana tšhama-tšhema, theo le tlotlo le temothuo. A re go dira jalo go ka baka gore le bone ba itshetse le go tlhabolola matshelo a bone. Mme Mokgosi buile seo kwa thuto se ka dipuisanong e neng e rulagantswe ke ba Botswana Society for the Deaf kwa Ramotswa. Mme Mokgosi a re go le gantsi mananeo a puso ga a kgone go fitlhelela mongwe le mongwe. Ka jaana bontsi jwa nako a gaisiwa mo seromamoweng, mme seo se baya batlhokakutlo ka fa mosing. Mme fela jaaka mongwe le mongwe batlhokakutlo le bone ba na le bokgoni jwa go ka dirisa mananeo le ditlamelo tseo ka di ka ba thusa go tlhabolola matshelo a bone. Dipatlisiso gape di supile gore motlhokakutlo ke motho o e leng gore tota botlhale jwa gago bo mo diatleng, botlhale jwa gago le kitso di mo diatleng. Mme ga re tla go bua ka diphologolo kana re tla go bua ka leruo, re tla go bua ka temo, ke dilo tse e leng gore o tla ba a di dira ka diatla ebile a di bona ka matlho. Ke dilo tse e leng gore ebile ba bangwe ba bone ba setse ba supile gore tota ba na le kgatlhego, ba setse ba supile gore ba na le bokgoni mo go tsone. Mme hela ne re batla gore re supe gore a mo mananeong a e leng gore gompieno a teng a e leng gore ebile ke sesolosolo tota le bone re se ka ra ba tlogela ko morago. Lephata la temothuo le tlhalosa fa mo nakong ya gompieno go ise go ne le dithulaganyo tse di gapegileng tsa go thusa batlhokakutlo ka mananeo a temo le tlotlo le thuo le tlotlo, mme ba rurifatsa fa ba ikelela go dira ka bojotlhe go banela dithuso tse ba di tlhokang. Lenaneo le la thuo le tlotlo le sampele le magorogomašwa ga ise re ne le mananeo ape a gapegileng a lebaganeng le batlhokapuo kana batlhokakutlo, mme ke tsa gore ka ke tshimologo e tla re mo tsamayong di nne teng re kgone go ba thusa hela ka Motswana mongwe le mongwe ka kgona go bona thuso. Mananeo a ntseng jaana ke a Motswana mongwe le mongwe ba iteke ba se ka ba salela ko morago ba lebile gore ke ba tlhoka kutlo kana ke ba tlhoka
puo bangwe ba tlhoka kutlo ba supile fa ba itumeletse thuto se ka dipuisano ka gore ba dumela fa ba tla kgona go itshetsa ka mananeo a le gone go tlhabolola matshelo a bone. Ke itumeletse gore ka re le ba tlhoka kutlo re ntse re sa itse ngana ka go farologana helalo ka one mananeo a ga government. Ke itumetse thata gompe ke ithutile gore re ka kgona go ipulela dikgwebo ra tsenela thata mo tsa temo gape go na le programeng ya temo thuo le tlotlo e leng gore le one e itebagantse le thuo so ke dilo tse leng gore le ba tlhoka kutlo ntse re sa ditse but ke itumela gore yaanong re tla anya se mo programeng. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go ema ba tlhoka kutlwanokeng gore ba iteke mme ba seka ba salela morago ka go tsaya mananeo a puso. Pearl Pududu, BTV News, Ramotswa. Molaodi wa kgaolo ya kgatlheng mme Kolobetso Sejakgomo a re dipaakanyo tsa go ipeela ngwaga wa ntlha letsholo la go fetola dikakanyo la mindset change le tsweletse sentle fa a bua ka Laboraro kwa Motšhudi mo potsolosong le lekala la bobegadikgang la BTV News. Mme Sejakgomo a re ba tsweletse ka go kgabisa kgaolo eo ka go kwala melaetsa ya archentšheng mo mafelong a harologaneng go netefatsa ga molaetsa o goroga kwa setšhabeng. Ditshwantsho tse di rera molaetsao ka ditsela tse di harologanyeng jaaka ba re direla ka tselentseng jaana dikwele re di choositse kana re di tlhophile tse di mmalwanyana tse leng gore di hatla sa ga tsela tse ka reng ba khatla ba ntse ba heta ba bo ba ka bala molaetsao ba o tshwara ba o bona re o dirile jaaka re o dira jaana mo lentswe se se itumedisang ka bogogi ba kgaolo e ke gore ba re letleletse ba re phutholetse dipelo tsa bone gore re ka ralla kgaolo e ra dira ra kwala re tšhentšheng gongwe le gongwe ra morera ka ga re ka morerang ka teng. We are having some artists who are from Some of the artists are from MySec and they are also showcasing the different skills. bokgoni bo bo harologaneng re leka go dira kgaolo ya rona gore e nne kgaolo e leng gore nte thata. Mindset change ba gaetsho ra iruta mo sekolong thata re tsenya mo baneng mme bana ba rona ra go make sure gore ga ba tatse leswe ka gope re engage the grounds people the groundsmen tsa rona re engage le bone bana ka bo bone ba disana. Tiro e thusa gape go rotloetsa bophepa mo kgaolong ka kakaretso. Re tswela re phepagatsa malapa dikgotla tsa rona ditsela tsa rona gongwe le gongwe le one tsela ya go supa gore tota re hetogile re bata dilo tse dintle. Maiteko a go gasa moletsa wa go fetola dikakanyo a galaleditswe ke boeteledipele jwa kgaolo ke motlotlo ka gore molaodi le team ya gagwe ya council ba eme ka dinao go bona gore kgaolo e se motse kgaolo ya kgatlheng e tlhokometswe e phepa. Kgato ya bobedi jaanong ke go ntlafatsa lobo la kgotla-kgolo e le maiteko a go rotloetsa bakgatla ba ba tsang ditlamelo kwa kgotleng go dira dilo ka tsela e pharologanyo. Jessica Pilane, BTV News, Motšhudi. Motsana wetso wa isiu ka seele ka gore yalo tlaredinele city ke aga kwa NRB mo dinakong ka tsa metshameko khante jana re tlebe re lebile kgarejwana ya rona mono Botswana o ratile Nowe jaka tla ba re metsi ka go Paris. Right. Re soela gore re bogetse lebelo bona ko mang ha kae
o tla ba taboga jalo ka nako ya metsotso e le 15 pele ga nako ya boroba bobedi, that is 19:45 hours Central African time. Ke tsele re tle tsa ba re lebeletse gore wa go dira jang o tla ba taboga jalo mo lebelong la gagwe la 800 jaaka re itse gore ke ene mampodi ka kwano mo lebelong leo la mo Botswana. Tle be re lebeletse gore mo go sa nneng teng ga bo amantle montse Christine Botlogetswe le Diajele ene ele o ratile no wa go dira ka tsela ntseng tle be le ene tota a tshwereng le tshoso e releng mo go etelleng go busa serodumo sa bo mme ko betshameko ya khatlisa ya maloba halalo ko Cape Town 1.59 something ya re tla re lebeletse gore ka mme o tla kgona gore a hete nako ya gago ya e gaisitseng mo setlheng sa nako ya gompieno sa mabelo. Right re tlogela tsa metshameko right tla ke go leboge Lucia le wena one mme re tsene hela ka tlhamallo mo go tsa metshameko mme tsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se kwa Paris Ntshwaranang Chilume o tlhalositse fa setlhopha seo se tsogile sentle ebile ba sale ba itlhokoletsa go tlhabana fela fa ba goroga koo. Mokatisi Chilume o a re yo setlhopha sa gagwe se tla simololang phadisano kwa di-olympic mo tsatsing la gompieno o ne a tlatsa ka go lebogela ke monokeng ba e fiwang ke Batswana fa ba ntse ba le koo. A re o dumela fa ba tla ntsha ga ka jaaka go sena dikgobola dipe mo kampeng ya bone. Chilume o buile seo mo pozolotsong le lekanana la metshameko la Botswana Television maabane. A re utlwe Katlego Kgakole. Setlhopha seo sa mabelo se tla bulela kgaisano ka tikologo ya ntlha ya lebelo la 800 meters la bomme ka LABOTLHANO mme ka matlhatswalewa le tla fetoga jaaka go tla bo go tsena tikologo ya ntlha ya lebelo la 100 meters la borre kwa banna ba akaretsa sekgantshwane sa monogae sa mabelo a makhutshwane Tebogo Letsile le Noah Lyles wa Amerika ba tla bong ba lwela phatlha go fetela kwa seka makgaola kganyeng a lebelo leo ka Sontaga. Mabelo ao a simolola ka nako ya 30 go tlogela nako a borataro mo maitseboeng. We are ready. Athletes are starting defense for the competitions. But ready, and they have had very good quality sessions in the past few days. Re ipaakantse go utlwala sale re simolola ikatiso a rona re goroga kwano mme le Letsile o tsogile sentle go lebega e le motho a ikemiseditse go fenya. His ready role. Mela Moody ko gaisana. One of the best we've ever had. Maybe le bona ba tabogo ba retela mpela. E ntse le ka Sontaga re tla bona setlhopha sa monogae se tswelela se gaisana mo matlhakoreng a 400 meters a borre se ka makgaolakgang sa 800 meters ya bomme le makgaolakgang a 100 meters ya borre. Mokatisi Chilume o tlhalositse fa ana le tumelo le tshepo ya gore batabogi ba gagwe ba tla dira bontle. We had thought because of the village crowd and stuff like that won't adjust. Re ne re solofetse gore batabogi ba rona ba tla nna le dikgwetlho fa le ka gore lefelo la batabogi le na le batho ba le bantsi mme re itumeletse gore ba ikiteile sehuba ebile ba bereka ka thata mme re solofetse go le gontsi mo go bone. You wait and you feel now the wait is over. Batabogi ba monogae ba tla tswelela ba gaisana ka mosupologo kwa ba tla bong ba tsaya karolo mo mabelong a borre a 400 meters hurdles tikologo ya ntlha ya 200 meters ya borre pele go tsena makgaolakgang a 800 meters ya bomme go simolola nako ya 30 go tlogela nako a borataro mo maitseboeng. Katlego Kgakole, BTV Sport. Mme mo go tse dingwe babega dikgang ba kopile go thusa ka gotlhe ka fa ba ka kgonang ka teng go godisa le go rotloetsa botsalano jo bošwa magareng ga Botswana Football League le barotloetsi ba League First National Bank Botswana. E re ka Motswana a re se tshwara ke ntša pedi ga se thata.